Ma'am, ngasigi Dhanteras se horen pung nungdawairamgi pung 3 minute kun daina 9 minute kun phawa mangda puja tawbiro ko ado puja tawbagi video se hapetang samlapna kai thambano khotpano hapetang share tawjarage ko ma'am da video se am sangna di keno tawdre ado stela ino ko Lakshmi Ganesh ko ber ahum se ko hading saina hari phi gumba kai gumba set up keno tawde haraga so ko lang macha amamam khatang adumaina gumba tawbi be ai ko aduga sum leino sta happy ba polam kai kra khara so ai share tawjarage ko hadi go chapu gumba kai gumba ma sheme ko go chapu sida hapsari je khoina liko ne peshane aduga gumti chakra maru ama hape ko aduga sida hadi hawai makhal ahum gatang hape aduga phadi ko maru di shon shon dena kapiro leisu lebiro ngasi gi numit ko aduga amana cheng leire ko cheng leire thum leire yangang leire ko aduga atai tai som nakanda leisina gumti chakra ne adagi lal gunja an ha ko si je ko adagi supari ne kaino akhoi thamjet maru ne aduga long ne kaino ne ko elaichi ne aduga tezbat mana adagi kaino se tezbat mana ki kam yam je hadi kali se manifestations ina te ko cha na boy de ne ko se de hadi herbs ki type ta hadi akoi na Dhanteras ong tan pasha khatang ina te ko hadi hakchang gum na bo ko pa dum su phana bani na se de herbs ki type to lon season nei na khona elaichi gum ba kaino gum je cha lon ko pa dum loina se na bi ko khara yam na dum ka pi su ka shukai de ko aduga dipak tarahum de khatang sumaina ka pi se ko hadi horen nungdawaram se ko adu sage ki duk kumba kai gumba thadu piro aduga silairi se hadi tharu thambal se hadi phang da bam lem ne ko aduna hadi katang ka lai keno to ba khra dum angam ba khra dum ka pi se ko ado sida leire ko yam Dhanteras numit ki koina tawba ya ba khra samlap na ko yam na sang explain tawdraga so ko thank you